Om Swastiastu. Inggih pidaging nawagang titiang majang ring idadane pencinta seni magagitan pemekasnyane sane seneng utawi sane oneng ring sajroning maguguritan utawi masekaralit. Dumugi sareng sami kena rahayu dur nenten lali titiang ngaturang rahajeng raina nyepi majang ring semeton sareng sami dumugi sareng sami kesuwecanin kena rahayu rahajeng sareng sami sane mangkin titiang jagi melajah matembang sekar alit indik berada penyepian utawi catur berada penyepian puniki inggih menawi te malih bos-bos ritat kala titiang aturang tembang wenten sane dan manut utawi dan menggah ring sajroning arsa banget titiang nunas alungsur keledangan idadane semeton sareng sami mangda ledang ngampurayang duaning tamet titiang kalintang. Sane mangkin jagi kawitin titiang. Catur brata Padang berada ndawag nyapi mati karya lalu ngayan mati geni raga maka Hindu jati patut ngamargiang iku
Yan ragotan ngamargian kramo agama lian rares janten sampun nyampahen aman iraga petang brata penyapian nentan suke utama pisan yaning ring raga padidi ngetakang kayun dan becek ning odorang satwa yan ring buanane ageng
Pangdan liput oleh saluwer malapetaka mangda waruh tios maring berata iku mangda kocap jangkap upawasa kagelaren barato iku nenten ayu amiwah ngajeng wenten lantur mono brata gelar iku brata tanpa ngucap nunggal idep kejang kepin berato iku sakesidangan kemargian Om Santi 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 Om